لمجبر شش دما پیشکشکرنا نوچین آرکیه فرمون سر نوچه. سروک بارزانی لگل جیگر سروک وزیر بلژیکا روشا سوریه بگشتی و یا روژاوای کردستان گوتو بیش کرو دلگرانی خواهج بو پاشا روژا کردان لسوریه آنی زمان. سرگی لاوروف دبیجه آفاکرنا کومیتا دستوری گهشتیا قوناغا داوی و بوسینا شعبان جی دبیجه او ناهلن کرد بتنا خو بری و ببن. تفگرا سیاسی یا جنین سوری بن پیکرنین لی همبر چالاکوانین جوکا سویل شرمزار دکن. دوباره سلاف سروک بارزانی لگل جگر سروک وزیرین بلژیکا روشا سوریه بگشتی و یا روژاوای کردستان گوتو بیش کرد. سروک بارزانی ده درباره روشا سوریه ده دلگرانی خواهج پیش روژا کردان لی سوریه جبو شاندا میوان دا دیار کرن. سروک بارزانی لگل الکساندر دیکرو جیگر سروک وزیرین بلژیکا روشا سوریه و یا روژاوای کردستان گوتو بیش کرد. دو سهشنبه سروک مسعود بارزانی لصلاح الدین پیشوازی لالکساندر دیکرو جیگر سروک وزیر بلژیکا و کریستور سپیلانس کمیسیار یکیتیا اوروپا بو آلیکاری مرووی کرد. دی جوینه در روشا سوریه بگشتی و یا روژاوای کردستان هاتا گوتو بیش کرن و سروک بارزانی درباره روشا سوریه دلگرانی خواج پیش روژا کردان لسوریه جبو شاندا میوان را گهاند. هر وها سروک بارزانی تکس کر که نابه پیشهاته سیاسی و میدانی ین سوریه ببینه سدما وی چنده که خلک سوریه و گل کرد راستی نهامتی و کارساتان بین. دی دیدار ده جیگر سروک وزیرین بلژیکا پیزانی نینوی با رولا سروک بارزانی و هرما کردستان لشر تروریستن داعش و درست کرنا سقامگیری لنافچه هبو. و راگهاند که هاتناوی با هرما کردستان تکس کرنه که لسر پیاما یکیتیا اوروپا و بلژیکا دی پشتوانی کرنه هولین کل هرما کردستان جبو برقرار بونا اولهی و روبروبونا ترور تینه دان. هر وها جیگر سروک وزیرین بلژیکا گوت که هین کارکی گلک مایه که پیویست وره انجام دان بو بلژیکا و یکیتیا اوروپا و وکه هفبش هرما کردستان بمینه و پابنده بوی هفبشیه. و جالی خواه سروک بارزانی سپاسیا بلژیکا و یکیتیا اوروپا ولاتین اندام له پیمانی دیجی داعش کر کل شر دیجی ترور پشتوانی هزین پیشمرگه هرما کردستان کرن. سروک بارزانی تکز جی کر که فرهنگ گل کردستان ری بوی چنده ناده که تروریست پیگه هاوان لهرما کردستان هبه و گوت که هرما کردستان رجده لسر دیجایتی کرنا تروریستان. لاوروف آفاکرنا کومیتا دستوری که کتیه دو قوناغین خوین داوی در راگهاند. وزیر دربه روسیه سرگی لاوروف ده چارچوبه کنگره کی ده درباره بریارین کنگره سود چیده گود که دمانها دست بکرنا اپراسیون سیاسی سوری تیوی واته کوی دست پی بکه و او یک به بجداری همو هزین سیاسی لسوریه و او یک کتیه دو قوناغ خواه یا داوی ده. بریانها روسیا تکس کربو که لحف هاتنک ده درباره پیک آنینا کومیتا دستوری یا سوری هاتیه کرن لی نتوین یگرتی رجده لسر گوهرتنا هن ناوان ده پارا جواکا ناو دولتی ده لیستا کومیتا دستوری ده. وزیر دربه روسیه سرگی لاوروف ده کنگره کی در راگهاند که ولات وی و ترکیه لسر جیبجی کرنا رکفتنا ادانا یا کد ناوبرا سوریه و ترکیه ده هاتیه امضا کرن لحف کرنه. جدما کو سروکی امریکا دونالد ترامپ پلانا آواکرنا دور آرام لدورین کردیین سینوری به ترکیه را پیشنیار کر هلویست و بریارین جدا جدا آلیین پیوندی دار به سوریه را درکتن هوله. ولاتی روسیا جالی خواهد پیشوازی لوی پیشنیاره کر و دماد دانستاندن خواه به ترکیه را درباره و دوره ولاتی روسیا رکفتنا آدانا یکو ده سال 1998 دا نوبر ترکیه و سوریه دا هاتیه امضا کرن آنی هوله و دا خوازا جبجی کرنا و رکفتنه لسر عرده کر و دمانها دا ترکیه و روسیا لسر جبجی کرنا رکفتنا آدانا لحف کرنه. دو وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف د کنگرکی روزنامه‌وانی دا لگل هفشان خواه سلوواکی میرسولاف لاجاک راگهاند
ku Rûsya û Tirkiye ji bo jinavbirina çekdarên PYD û parastina ewlehiya Tirkiye gihîştine li hevhatinekê. Ew jî cibcîkirina rêkeftina Adana ya ku têda hatiye ji mafên Tirkiyê 5 kîlometran derbasî Sûriyê bibe. Lavrov serbar kir û got ku di çarçoveya lotkeya Soçî ya ku di hefteya borî de hate lêdarxistin, her sê welatên garantor an got Rûsya û Tirkiye û Êran li ser mijara jinavbirina terorîstan jê Sûriyê li gorî rêkeftina Adana gengeşe kirine. Lavrov herwiha got jî ku wilayetên yekgirtiyên Emerîkî nikarin devera aram li Kurdistana Sûriyê biparêze û got mebesta Amerîka ew e. Parçekirina Sûriyê û avakirina dewleteke biçûk li Rojavayê Sûriyê ye. Ev demekew dosyeya Sûriyê bigiştî û mijara avakirina devera aram bi taybetî li ser mêzê danûstandina Lêsût çî Astana û Kongerê Mûnîx di navbera aliyên xwedîbandor dê Sûrî de tê gengeşekirin û her aliyekî helwesteke wê cêwaz û cuda heye û ev cêwazî di helwesta û biryaran da asoyên çareserkirina siyasî lê Sûriyê paş dixe û deverên Sûrî dike qadên şer di navbera aliyên nakokdar dê Sûriyê de. Rawişkara serokê rejima Sûriyê dibêje ku ew razî nabe Kurd xwe birêve bibin û rejima Esed vê babetê red dike. Bûseyna Şeعبان rawişkara siyasî û medyaya serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed ragihand ku parçekirina xaka Sûriyê hêla sor e û rejima Esed babeta desthelata xwe birêve birinê ji bo Kurdên Sûriyê red dike. Herwiha Şeعبان got babeta desthelata xwe birêve birinê wê xaka Sûriyê parçe bike û tekez kir ku di nav deve tevahiya xaka Sûriyê divê dibin kontrola rejima Esed de be. Rawişkarê Serokwezîrên Iraqê eşkere kir ku hêzên Amerîkî wê beriya meha Nîsanê ji Sûriyê vekişin û Amerîka Iraq ji proseya vekişanê agahdar kiriye. Ebdilkerîm Haşim Mustafa rawişkarê Serokwezîrên Iraqê di gorbenda Valda ya navdewletî de ragihand ku Amerîka wê xaka Iraqê ji bo proseya vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bikar bîne û Amerîka berpirsyarên Iraqê ji vê çendê agahdar kirine. Herwiha Haşim Mustafa got ku tevahiya amadekariyên proseya vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê hatine kirin. Rêxistina hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bangewaziyek bilav kir têde banga beşdariyê di vejandina salvegera heftaniya şehîdbûna endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Nisreddîn Birhik de kir. Merasîmên salvegerê wê di 22 Mehê de werin encamdan lê nivîsgeha rêxistinî ya pedekesê li bajarê Hewlêrê li ser rêya 40 metrî filkeya zîraet de mijmêr 5.5 êvarê wê dest pê bike. انجمنا هریمیا شهید نصرالدین برهک بنگوازیک بلاف کریته ده ج خلکی خوستیه کو بهشداری ده وجاندنا سالوگر هفتانیا شهید بونا اندام پولیتبرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شهید نصرالدین برهک لسر گوراوی لگونده کفره دنا بکن مراسم سالوگر ده دروجا اینه 22 مهده ورن انجام دان لگوری بانگوازی مراسم وجاندنا سالوگر هفتان ده دمجمیر دو ج یاریگاه گونده کفره دنا دست ببکه و بمشی و بری خوابدن گورستانا گوند داکو گرزک گل دینن لسر گورا شهید و مراسم لوی داره و ورن لدار خستن. امی وگرن لسر روشا سوریه ما میواندالیا فیصل ناسو اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کریه ما مصطفی فیصل افدامتا باش دم باش اگر ام هنکی لسر روشا سوریه راوستن برای سوریه پشتیوان هلویست ناودولتی بتاویت بتی هلویست روسیا وکشان امریکا نزدیک دبه بهتر دانستاندن لسر روج حالات جمع فراتی و دور آرام تیکرن برای سوریه لیچیه سلام ورز بوی تاج بوی همو کارمند کانال ارک براستی پشتی 8 سالش غیران سوریه حتی روجا ایرو تشتکی زلال ده هندروی سوریه ده تنه حتی کنگه افشاره هاوی راوستی هاری
او دوی دما نزیک بری دو ماهاجی ترامپ گوته زی لشکری خو بکشنم او کاغتن حمودی ساتلی هم دو هاتکرن حمود ناف دولتا سوری دجی و ترکیه جی و روس جی و ایران حموجی هرکی وقت خوازه ایجا حساباتی خواه لهم دو بگرن يعني. بله هر ام دولتي هانية جو وقت بير ولا واد هندور سوري ده هي تايبت روس ايران تركيا امريكا اف هر چار دولتي هاني حتى رجا ايرو برجوندية و دجي هودونا حتى نها نگيش نهودو هركي دخوازه او زحتر رولاوي ده روشا سوري ده حتى نها هبه بس لگور امزانن يعني دركتنا امريكا ويدركبه يعني بري بجي تفكر ديرو كبلكي تب برجواندی امریکا دهندور سوریه دا تنه وقت گوچوا روز خوازن او بری اتحاد سوفیتی وانات خوستیانی تو نبینه که دما وکشان امریکا گاوا نزیک دبه نقشه سیاسی هنگی زلالتر دبه بله او هرکی دخوازه او دسپیک مگوت هرکی دخوازه رولا خواته دا بهزه کی خورتر بینه از دوی بهوریه دم امریکا نب راحتی بیجی و در کبینه دخوازی تنه وقت بیجی انو داعش خلاص بکی از بیجم او تشتکی جوی مسئله مصر جه داعش بلکی یک جارمان چه او تشتاجوی بابت مصر چیه؟ بله او اجی مصر او وقت بیجی ایران رولا کاوی خورد تهندروی سوریا دا تمامتی چه با حرس الثوره حرس الثوار ثوری نبچنه او رولاوات هندوری سوری دا گله خورد تویه و گلک جه خاتنه کشتن جه هندوری سوری دا او کریدوره گو دخوازه ایران در باسی ببه خطره کی سر برجاندی تایبت جی اسرائیل دکه یعنی در باس کرنا لشکر امریکا هندوری سوری دا سه آرمان جه هبون او سه خاله هبون بله جه جبوی داعش خلاص بك ياد دوا رولا ايران دندروي سوري دا زي بك و اراميه كيجي جيبوي اسرائيل دولتها اسرائيل او تو بینه که بداوی هاتنا شر داعش واتا دست پیکرنا شر ایران یا سوریه ده جالی امریکا و او خلاص نبويا بس تكاري بيجا صدي نوت خلاص بويا ايرو وقتي جو امريكا لشكري خبوكشين او حتى نهاو بتوقيتك زمانی جیره نه هاتی دانین کنگی بخلاص که جبر ته روزی ته دواره را گاندره ده زانیاریا ته تو دبینه هر 5 دقیقه و هر ساعت کی تشتک گوتن يعني او حتى او لیستک او جدولك نه هاتی برنامج نه هاتی دانین و کنگی درکبه بس لگور امزانین و درکبه يعني ما هکی دی دو مهدیه حتى تشتوك جو مخازه به رواستن يعني جي وقتی گو لشکری خودکشینه جی گلک لشکری خود در باسی کردستان عراق قید که دندروی عراق دجی دکاری لوی در وقتی گو خوازه داعش بخی دریا فروکی خود دریا سی توپ و لشکری خود سلاح گراند دکاری بعد شاپیک بینه و دربیل داعش بخی باشه مامستا دما کو امریکا بیجه کو اوی قبه کی حسنی مرتاله کی حسنی عربی بیجن قبه الحديديه کی درست بکن سیستم موشکان لسر سینوری سوریه و عراقی شو هيدد بله وقت بگو از او به يعني تبين كنترول او دبي هكا دواري فروك خانه دبي دواري فروك دبي ولا دواري اب وقت بي تشكي جرام دي توب وصواريخ وانا تشتي دكاري دي سا امريكا الكودر هبت كاري بكي ساعتها جو بخازي دي ساعت كاري درباس حتى 4 عسكري خدين دبركي او دولتي دي دوراوي تكسن كاري نزيك بي وقتی گو بخوازه اما وقتی گو نخوازه شو اونا تشتکی دیه از دوی بهوریه دما دوی رولا گو نو کرن یعنی بلکی شر تیرا و سند وقت بیجه دما خوی تالی ده جبردان استادنه واجی دواره دیپلوماسی ده زفتر گش و یدوار دمه تالی ده خاصه تایبر جید خوازن به انجمان رانونن و برین هاجی دان استادن چه بویه اینو گابک پیشکتی ترج دما بری درباس و یعنی باشه روجهالات فراته اگر بروش بوی آوایی بری و هرویش کی را بمینه و بمینه او رولکی انجمان جویته داوید باوریا من ده دوا ببونه داوی ده
وبمینێ کوردا بگینە هەبوو دویانی ئەس بێژم ئەڤێک خالێکی ئەرمان جاوینا قبارەیە وێ ڕوولا ئەنجومەنە یا ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی حەجمێ وێ چ بە؟ بله انجمان رولاوی ده خاله مزن ده کار کریه ده و او کاری ویجید به هریام ده دواره کی دیپلماسی ده بسر کتیه یک جه انو دار استانایی به همو حزب سیاسی و به همو بالیوزه و اوی دولت رولاوات هندو سوریه ده به و یه گود دخاله کی ده بیجی و یه گود دخالات دوا ده بیجی يعني دار وستاندين تشبونا بحمو بايتخت مصرين دي الدنيا او بري دروجا دار وستاندك تشبو لبرلين تشبو او نونري بملف سوري دي وزارة درواي الماني ده وبري وي تشبويا الامريكا تشبويا الفرنسا تشبويا بريطانيا تشبويا والما دولتي دي حمو تمامتي تشبويا هذا خالك باوريام ده انجمانی رتین افساندن بتشتکی گلکی باش. باش او رولا دیپلماسیا کو تو باز دکه رواتیه کوی دیپلماسی سیاسی لسر اصل نافدولتی ها تنی بس اگر لسر خاک چو لسر خاکی؟ بله متخصص تمام بکن. پشتی ویجی دواره لشکری ده هیا لشکره کی باش هیا جماره کی مزن هیا او کسی وقت به تدریبک باش آتے کرن چکه باش پیشکتی دستیواد ہے او دمینه سر دولت رولاوا گوته ده گو بکار بین تفاهمک دولی وقت بجه به کرن گو اب لشکر درباس به او دواره جغرافی ده به آرامی کیا گو ایرو دخوازن سر فرحبونا 32 کیلومتر و بدرجبونا حتی 405 کیلومتر و همه سرانسر وینا یعنی بدرجبونا وی او از بيجم وبمن امريكا دوي واري عن التمامتي تفكره وبكار بتبدا انجمان الهو درونه وبهوني ده بتشواد الوقت امريكا كردستان العراق كتين اجتماع بارتيا ديمقراطي كردستان العراق الهو دواني الوقت وزاره امريكي دربه والبرايد ده از بهوني ده وريل بشاوي تنبيش غيني جو هردو كابجينا بدو اب یا جیب آرامی وانا و ببی لشکری روزی تنی امریکا دکاره وان هزین کردی بگینه هفدو جهکی وان به هز لکردستان سوری چیکه؟ لا امریکا تنی نکاره دوی تفاهمی ترکیه ربطه و تفاهمی سوریا رجبه کنن و ده امریکا بس نزیک بونک گلک مزند نافبرا ترکیه و روسیه ده بله او نزیکاییه که هیا بس جالیه که جی دوربونک جایه وقت بگوت انو امریکا و نبتنی بکار ببکه او دولت هفبندیه تیده که بریتانیا به که فرانسا به و المانیا واجی هفبندیه دکن دویده او حتی داوی بهوریا روسیا بترکیه نایه ترکیه جی برجوندیه مصدرین هیا بلکی جا ایران یعنی او جی اردوغان تخوازه امپراتوریا عثمانی بگره وقت بره ایرو البدره جی هی ناکوکین مزن وقت بگره دیرو که جی نبرا صفویه و اسماعیلیه ده وقت چید بجن نبرا واده بری 400 سالی 500 سالی هیا ایرو جی حتی ها امروج هیا ده تشنا ده خالن هلا واد گیجینا بس خالن دیجی استراتیجی هنا ایران و سوری جهو دو دور انتده باشه اگر تو کومنت کی جمره لسر گوتنا سروکی رژیم سوری بشار الاسد کو دماد بیجه دستور سوری دوی نوک بهرتن و نجه دانستاندنه اف چه ده دیار کرن از بیج و دستور نگوهر او رژیم سوری بیجه و دستور سالات 2012 دهاتی تانین هکه گوهرتنک تیده چه به اتباوریا من و قبول دکن یعنی وكي تيجي وضغطك دولتي وهذا السر بيكرن في دستورك بيتانين او دستورك وبره بكار بسوريا مركزي بيوقعوا او دخوازن ندوي بهوريه وشبه في دستورانو دجي ام البور خدنا ما جيرا از بيجم وتشتكي كردا بخوجي مكونه كي فرمي بسر كوي بيد هندروي دستور سوري ده بيدانيه باش او هلوست جه هزبونه یان جه جلاوازبونا رژیمه یک دما کود بیجنا به تو دستور ورن دانین یان دانوستاندن کرن تایبتی کمیته دستورین ها دروشا آوا کرنی ده
بله گل رژیم سوری به نخوازه تشت خوازه سوریا وگره برای سال 2011 برای چاوت کرد بس ادوی بهوریه دما و سوریا قبول بکه تشت گواب دولت مزن گو بکن وجبر بی آواجی او بخواد تشت او جی آرامی گو چه بیت خطورت آوی و زحمتی آوی سر سوريا تكسنا يعني تكسنا قلت يعني سوريا برشبكن يعني بسوريا جدا بكن جاودو نري نلبا اوبوزيسيوني هيا ونلبا انجماني هيا ونلبا تبدمي هيا يعني تشتغل دواري دستوري تشتكي كردات هذا وقت تدبجن يعني مواطنكي ندرة جاد دوار سياسية بين دهندوري سوريا امجي وك اي كسكي مواطنكي سوري جيانا خدرباس بن دهندوري سوريا گلک سپاس فیصل ناسو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تلگل مبو گلک سپاس تفگر سیاسی یا جنین سوری ده درباره بن پیکرنین کو ده در حقا چالاکوانا سیویل و روزنامه‌وان ریمن ناصر ده درخست و داخوازا پاراستنا چالاکوانین سیویل لسوریه کرد. ده امينداريا گشتي يا تفگرا سياسي يا جنان يا سوريا داخويانيك درباري چالگوانن جواكا سيفيل درخست و بن پیکرند کو در حق وان ده لسوريا شرمزار کر. ده داخويانيا تفگري ده هاتيا چالگوانا سيفيل و روزنامه‌وان ريمن ناصري لباجار رقای راستی اشکنجی جعالی گروپک چکدار ین کوتین آسکرن بناوه دسهلاتا دیفاکتو لباجر دروجا 14 شباط 2019 ده. او باجاره کو خلکی وی راستی همی جورن بن پیکرن جعالی رژیما اسد و هیزن خواسپاندی و دسهلاتن دیفاکتو حتی وکائی روژیتین. و رقا جباجارن کو لفو تفگرا جواکا سیویل تیدا دهیاما سالن بوری دا اکتیف بو. تفگرا سیاسی یا جنان یا سوریه افکریارن لهمبر چالگوانن جواکا سیویل رقای و تواهیا سوریه جعالی هیزن دسهلات دار و شرمزار کر. و دازانین کو همان ریبازن رژیما اسد تین بکار آنین. با ارمانجا تونکرنا بزاوا تفگرا سیویل یا اشتیانا بدار زوره و با اشکنجی ترس و تروره دخوازن تفگرا جواکا سیویل لاواز بکن. یا کومینا بنگها کار جواکی و ما فیویا و بطایبتی دوان دمه وکان هادا. کشار و پیکدادان و ویران کرن هیا. تفگرا سیاسی یا جنان یا سوریه داخواز جواکا ناف دولتی و دولتن کو دستن وان دوسایا سوریه ده هیا و هنک جوان مینا گرنتیدار و هف پیمانن هیزن دسهلاتدار و دیفاکتو تیناس کرن. و پشتا بن پیکرن و کریارن وان دگرن. کو پاراستنا جالگوانن جواکا سیویل بکا. ده همان دمه تفگره بر پرسیاریتیا پاراستنا وان دکا ستوی وان ده. هر وها تفگره داخواز کر کوره بدن جالگوانن جواکا سیویل دا کو با آوائه کی آزاد کارن خواه لسوریه بکن و خزمتا ملت سوریه و خلق سیویل بکن. به بریارکی جه مینداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه هلکفتن مها آداری لهرمین روجاوای کردستان دیورن وجاندن و خشته وجاندن جی هاتیه ساسکرن جبان بهتر لسر هلکفتو بونه و خشته ین آداری بونه مها آداری راوستن ما میوانداریا محسن طاهر سروکی اوفیس خواجهین انا کسی کریا ما مستر محسن افدام باش دم باش اگر تجمره خشته هناك تجمره زلالتر بقى خشته بونا وهالكافت وبيرانين مها آداري جمره زلال بقى وش دانيت خشته هذا بل وك كرد حمود زانن هيبا آداري هيبا تايبت مندي كيوي دجيانا كردادا هيا جبركو هيبا آداري هيبا شينو شاهية جقلي كردا جبر به کی گلک چالکی او بویرد هیبا آدار د درباز بونا دجیانا کردادا ام جی وک انجمنا اجتماعی کردی ما هول دایا ام واشینو شاهیا بحمو جوری خو ام بیرا خو بینن او برنگ کی جماوری فرا ام وا بویرا ام جین بکن ايش خو شک آدار دست پید که او روزا گرنگ یاد جیانا گله کردرا روزا کوچبار کرنا باوی نتوا کرد خودی ربازا کرداتی و نهج بارزانی
مەلا مستەفا البارزانی بۆ کۆچ بارکر ژناو ژیانێ لێ ما دیسا ما ژیانە کوردادا و ڕێباز و نەهجێوی حتا ئیرۆ ئەم وەک پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا دوێ ڕێبازێ دشۆپینن و ئەمێ بشۆپینن ژێ حتا گەلێ کورد لە کوردستانە سووری بکێ مافێ خۆی چارەنووسی ئەم وێ ڕۆژێ ئەمێ بیراخە بینن ئەمێ برەنگێکی جەماوەری فراح هەموو دەبەرێ کورد تێدا ئەمێ وێ ڕۆژێ ئەمێ ژین بکن پشتی وێژی هەشتێ ئادارێتێ هەشتی ئادارێ ڕۆژە جیهانی یا ژنانە ئەو ناوارەژی ژنێ کورد ئەم هەر ساڵ وێ ڕۆژێ ژین دکن بیراخەتینن ji ber giringiya jinê civaka Kurdî de em wê rojê jî dirêya em û alîkar bi ofîsa jinê û zaroka Encumena Niştimanî Kurdî de em ê wê rojê jî birengekî münasib birengekî berfireh em ê li hemû devera bîr bînin û em ê jîn bikin. Belê piştî wê dozdehê adarê tê wek hûn dizanin roja şehîdê Kurdistana Sûriya roja dozdehê adarê em ê êvara dozdehê adarê wek Encumena Neştîmanî Kurdî em ê mûma vêxin em ê li ser xaniya em ê paçê reş hildin ji bo bîranîna şehîdê Kurdistana Sûrî û sibiha wê em ê berê xwe bidin گۆرستانی شەهیدا گورزێ گولا ئەمێ دەینن سەر گۆرستانên شەهیدا و ئەمێ فاتحێ بخوێنن و گوتنە ئەنجومەنا نەشتیمانی لە هەر دەری گۆرستان شەهیدا وێ بێ خوێندن هەروەها ڕۆژین دیژی 14 ئاداری 16 ئاداری بوونەین gelek hene di meha adarê de lêbelê we çi amadekarî kirine ji bo parastina van xelkên ku were amade bibin mamosta Mehsin بله شو اتخوازم نخشاره تمام کم آمیر اثر جاريجي بسكنن پشتی 12 آداری وقت آنی زمان 14 آداری جی ها روجبینا نمر برزانیه امی ویجی انگکی برفره الحمو جیا امی بکار بینن چالکیا چدریا چاندنا دارادا چد همو جوری گوامکار بن بکار بینن امی وی روجی بکار بینن ام دکن 16 آداری مجزره کمپوژیا حلبچه هشتی و هشتی دایگو صدام کار آنی ام وی روجی ام برنامه درتخن ملت خو ام تخوازن 11 حتی 11 و 5 دقیقه لسر جادا و الگوندا و الحمو باجارو که کردستانی ام تسکنن حدادا سر جانی قربانیا حلبچه و شهیدی وی گبده شهیدا و بریندارات دا جیانا خو اجدس دا پشتی وی ام دکن ایوارا نوروزی و کندزانن بله مامستا محسن دیاره پیوندی بله نوروزی بله بردوام به مامستا بله مامستا بردوام به بیرانینا هر سه محمدا بیرانینا کمپوژیا حسی جاجی یاگو ایوارا نوروزی گو او چیبو ام ایوارا نوروزش خو ام موما لهر دری لسر جلدا لسر خانیا ام ویخن ام آل کردی ام هلدن و دمینه بیستو کی آداری یاگو مانگا آداری بداویت ام وی روجی ام بانگ ما بانگوازی ملت خوکریا ما بانگا ملت جماوری خوکریا گو ام در کوین وک هر سال ام در کوین لچولا و الجهه وکری ام شاهیا خو بکن و کوم می فلکلوری و الهر دری و کاربن جماور بدن دورا خو و ام بدو ماهی بینن کاروبار آدار هی بیا ما اوا گو آدارین وری گو آدار روژین سربستی و آزادی به روژ پیکانی نا مافی گله کردو و سربستی و آزادی جبو گله سوری را بیجکو نوروزا ای سال وکو نوروزین بری با کو من فلکلوری و ورن لدار خستن شانوی ورن پیشکش کرن
بلش خو ام بيت بيجن ام اگر تشتك نو بويرين نو تشينبند في مانجيدا امي وقت بري وبرنجكي فراتير برنجكي جماوري امي الهر دري ممكن خويا ام درت كفن دريغو چولي هي چل آلية تربسبية چل آلية ديركي كو چرات الدري گو ممكن ام هر سال جاري ام درتكتن امي اي سال جي وقت برنجي بري برنجكي جماوري كومي فلوكلوري امي دركفن وامي الشاهية نوروزي امي الدارخن اگر ديسا از دوباره دكم تبو يري نو نون ميداني باشا ابي برساخو بكن جبو باراستنا وان خلكين كوي دركفن وان بنيان رابن جبو باراستنا وان وچ حاضر كريه وچ آماده كريه بله اموك ملتي خو جماوري خو ام ناز دكن جماوري ما جماورك اشتيان اشتي خوازا تجارة جيد نوروز هذا هنگا چالاكية ذا ملتي ما هر وقت شيارة واف تشتي نباش نهاتنا ديتن دفرجي آرامة حتى راداكي ام كارن بيجن ام برنگكي سلامتي وقت خستن وقت يعني ام بهيفينا جو درباز ببي ام بري ويجي بروجكي دوا جهي جو ملت جماور دت كفي ام دكن بن كنترول دا ام جاب نيري خدكن خلكي ما علي جري ما حوالي ما شفاوي بريوي بروشكي دواجي وادا فرا كنترول دكن دچنوتين هاجي هنا لي ام بينن ان شاء الله او تشتي خراب يقو البيرا منا او تشتوي نبن وملتي ما برنجكي اشتيانا وسلمي وبرنجكي حضاري وإيصال نوروز أخو باش على كي إخوة الدار بخير. نعم تجبو وان خلكين كردستان سوريا أجر أستنجي جوارا هاتن شكرن چيه؟ بلش إخوة أم بيجن ملتي إخوة جماوري إخوة أم بانغا قدريا ورا دكينن خلكي إخوة الهندرو أم بيجن أب شينو شاهية نوروزي هيفيا ما هون برپرسیار بن دحمو جورو آلیادا هون باركي خرابن هون جوشكي مظن باشينو شاهية البيرا خبينن جبركو ام داستكي قلكي جنر درباز دبن دبي ام هستو هلوستي خوجي خلكي خرا وج خلكي دردوري خرا وج حتى رايا ناب دولتي راجي بدن ناس كرن ام قلك لسر خاكا خوانا ما في مي ديروكي دريا كولتور وتشتي مرة دبي جيب بن ديسا از بانغوازي دكم ام اب جماوري ما قوب جوشكي مظن وبفراهي نمازا بير آنيني نوروزي بويري نوروزي البيرا خبينن ومشاركتي ده بكن وحتى ام بكن ججنا نوروزي وكون دزانن ججنا نتوية ديسا بانغوازيا مش ملتي مراغو برنگكي برفراه في ججنا خو برنگكي آشتيانا وسلمي درباز بكي وام بكن دوماهيكا ايشو آزاري نوروزي وديسا دوبارا ادبجم ان شاء الله نوروزي وري نوروزي نوبن جيانا كردادا نوبوناوي او بي جوجل كرد اللي كردستان سوري ولحمو بارچدي وهابن ما في خوي آزادي ونتوي نما تجهشت محسن طاهر سروكي اوفيس اخو جهين انجمن الاجتماعيه كرد لسوريا تشقام شلو القلمبو جالكس باس لغوري كو اجانس رويترز راغ هاند كو ولاتن يغرتي فشار لسر ولاتن كان دافع عربي دكن جبو بيوندين خو لغال رجيم حسد نفغرينن أجانسا رويترز يا جهاني راگهان كو ولايتن يگرتي فشاري لسر دولتن كنداوا عربي دكا جبو بيوندين خوا لگر ريجيما أسد خوشنكا. هر لگوري أجانسا رويترز راگهاندي كو پشتي 8 سالان جكريزا سوريا و كريارو هلوسن بشار الأسد سروكي ريجيما سوريا جولاتين سوريرا جبن بيكرن كشتن بنچاف کرن و بكار آنينا غازا كلوري دجي ملتي خوا هجمارك مزنج دولتان پيوندين خوا لگر ريجيما أسد براندنا يان جي كيم كرنا. سرباري گو كومكارا عربي هبونا سوري دو كومكاري دا جمدان ديا و گشتن بالافران راوستان ديا و درگهن سينوري قبات كرنا. اجانسا نافبوري ده همان درباري ده بحثا سزادانا آبوري لسر ريجيما سوريا جالي أمريكا وكر و ببشتوانيا دولتن كنداف مينا سعودية و قطر واشنطن ناخوازي كو جنو ولات سوريا وگره دو كوملگها ناف دولتي ده تاريكفتنكي لسر پروسيا سياسي بكن جبو چارسريك ببينن جكريزا سوريا را.
د همان دربارê de berpirsekê Amerîkî dilxweşiya xwe ragihand di derbarê helwêsta hinek welatên Kendava Erebî di çarçoveya rewşa Sûriyê de. Jêderekî ji Kendava Erebî ji ajansa Reuters re gotiye ku di nêrîna Îmarat de rejîma Esed bijardaya tekaneya ji bo jinavbirina hejmûna Îranê li Sûriyê. Ji alî xwe ve Wezîrê Dewleta Îmarat ji bo karûbarên derve Enwer Qirqaş di kongrekî rojnamevanî de ragihand ku eger heye pingava bê welatê Sûriye vegerînin di Komkara Erebî de lê bêguman wê ew gav remzî bê di hevdemê wê rejîma Esed wê yekê pawankarî bike an ku stiqlal bike di berjewendiyên xwe de. Lê welatê Qetar dibîne ku tu sîmayên vegera peywendiyan li gel rejîma Esed tune ye. Têzanîn ku piştî krîza Sûriyê ya ji sala 2011 ve destpêkiriye, hejmarek ji dewletên endam di Komkara Erebî de peywendiyên xwe li gel rejîma Esed berdewam in mîna welatê Oman û Behrîn. Tura Sûriya mafê mirovan bilav kir ku helmetên girtinê û binçavkirinê ji aliyê çekdarên peyadê ve di destpêka sala 2019 li her du parêzgehên Hesekê û Reqayê bêhtir bûne. Heman torê bal kişand li ser wê yekê ku bêhtir ji 107 kesî di nav wan de 4 zarok û 6 jin ji destpêka vê salê ve ji aliyê heman çekdaran ve hatine revandin. Rojnameya Ezvêstaya Rûsî li ser zarê nûnerê Wezareta Derveya Rûsya ragihand Rûsya duê baweriyê de ye ku Amerîka wê bihane û istifzazkirina bi karanîna çekên kîmawî lê Sûriyê bi kar bîne da ku hebûna hêzên xwe li Sûriyê yasayî bike. Wezareta Derveya Rûsya dibêje ku Amerîka wê bihaneya bikaranîna çekên kîmyayî li Sûriyê bi kar bîne da ku hêzên xwe ji Sûriyê venekşîne. Rojnameya Ezvêstiyaya Rûsî li ser zarên nûnerê Wezareta Derveya Rûsya ragihand Rûsya duê baweriyê de ku Amerîka wê bihane û istifzazkirina bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê bi kar bîne da ku hebûna hêzên xwe li Sûriyê yasayî bike. Her wiha rojnameya navhatî got Amerîka berdewam bihaneya dirûst dike da ku rewşa Sûriyê alûz bike û bêje hebûna hêzên Emerîkî li Sûriyê yasayî ye. Operasyoneke leşkerî li dijî rejîma Esed bi kar bîne. Ji aliyê xwe ve Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsya got ku wîlayetên yekgirtiyên Amerîka hewl dide Sûriya dabeş bike û duweylekê ji bo Kurdan li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike. Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsya ragihand ku Amerîka nahêle hevpeymaniyên wê ji nûvra navçeyên Sûriyê yên ku ji destê terûristan hatine azadkirin ava bike. û ev çend niyaza Amerîka dide xuyakirin ku Amerîka ji bo dabeşkirina Sûriyê kar dike. û derbarê vekêşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê Sergey Lavrov got ku vekêşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê wê bandoreke erênî li dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê bike. Lê ew bawer nake ku Amerîka wê biryara xwe cihbecih bike. Amerîka bi niyazê sîstema dijî mûşekên pêşketî li ser sînorê di navbera Sûriye û Iraqê de bi cih bike. Maddeyên medyayên İsraîlî eşkere kirin ku Amerîka wê sîstema mertala hestinî ku dijî mûşekên pêşketî û balefiran e li ser sînorê di navbera Sûriye û Iraqê de bi cih bike û Amerîka neh qubeyên hestinî ji İsraîl kirîne û wê yekê li navçeya tenef li parêzgeha Dêra Zorê li Sûriyê bi cih bike. Sîstema qubeya hestinî bi alîkariya Amerîka li İsraîlê tê durust kirin. Ji ber nêzîkbûna têkbirina rêxistina terorî ya Daişê Amerîka gefa serbestberdana çekdarên Daişê yên li cem hevpeymaniya navdewletî û Hesedê dike eger welatên wan çekdarên welatiyên xwe venegerînin û siza nedin. Rêxistina Daeş ya terorî di dawîn cihê xwe de li parêzgeha Dêra Zorê li Rojhilatê Sûriyê berevaniyeke tund dike ji ber ku ji hemû aliyan ve hatiye dorpêç kirin. û wê yekê gelek pirsyar danexuyakirin derbarî çarenivîsa çekdarên rêxistina terorîst yên biregeznameyên biyanî. Serokê Amerîka Donald Trump di twîtekî de li ser rûpela civakî Twitter bang li dewletên Ewropî kir ku bihêlin bêhtirî 800 ji çekdarên rêxistina terorî yên biregezên Ewropî vegerin welatên xwe. Di twîta xwe de Trump got ku ew çekdar niha li cem hevpeymaniya navdewletî û Hesedê girtîne. û got ku Fransa û Brîtanya û Almanya û hin dewletên Ewropîyên din dixwazin ew çekdarên terorîst werin dadgeh kirin. Di dawiya twîta xwe de Trump gef li dewletên Ewropî kir
کو ئەو تەرۆریستên girtî wê serbest werin berdan eger welatê wan ve hewandina wan nekin. Li gorî rojnameya Sandê Telegraf ku welatên Ewropî naxwazin wan terorîstan wergirin û ji bîlî wêyekê dixwazin di rojhilata navîn de werin dadgehkirin. Her wiha li gorî ji derên Ajansa Almanya Nûçeyan ku nîzîka 970 ji çekdarên terorîstên Daişê bi 48 regezên biyanî li cem Hesedê girtîne. Di navan girtiyan de çekdarên bi tawanên cuda cuda tawanbar in û ew li ser astekî cîhanî tên daxwaz kirin. Navenda Almanya lîkolînên rojhilata navîn Fêrelband daxuya kirin ku hejmara çekdarên Daişê yên biyanî li ser xaka Sûrî û Iraqê gihişt 5,000 û hejmarek ji wan di şer de hatin kuştin û 1750 ji wan vegeriyana welatên xwe berî demekî. Lîkolîneka din dagdiyar kirin ku hejmara çekdarên ku di nava rêxistina terorî de şer dikirin û bi regeza Brîtanî vegeriyana welatê xwe gihişt 350 çekdarî û li gorî Wezareta Navxweî ya Brîtanî ku tanha nîzîkî 300 çekdarên Daişê bi regeza Brîtanî li Sûriyê û Iraqê dimînin. Li aliyek din hikûmeta Frensî dibêje ku 250 ji çekdarên Daişê bi regeza Frensî vegerana Fransa û 150 çekdar tanha li Sûriyê dimînin. Welatê Almanya jî daxuya kirin ku çekdarên Daişê yên bi regeza Almanî nîzîka 200 çekdarî vegeriyana Almanya. Her li gorî heman navenda Almanî ku rêjeya 48 ji çekdarên ku di rêzên Daişê de şer dikirin û vegerana welatên xwe baweriya wan bi îdeolojiya rêxistina terorîtê û danûstandinên wan bi hevalên wan yên tundrew re berdewam in. Welatên Ewropî matirsiya xwe derbarî vegera çekdarên rêxistina Daişa terorîst ji bo welatê wan didin xuya kirin ku eger heye bi kiryarên terorî li wan welatan rabin bi taybet piştî dorpêçkirina rêxistina Daişa terorîst di Sûriyê de û nîzîkbûna ragihandina têkbirina rêxistinê li dawîn cihê wê. Berzanî Adnan Ark. Siba roja pênşemê biryara serokê Rûsyê li gel hevşanê xwe yê İsraîlî bicive û rewşa Sûriyê behs bike. Kremlina Rûsî di daxuyaniyekî xwe de eşkere kir ku serokê Rûsyê Vladimir Putin û yê İsraîlî Benyamin Netanyahu siba roja pênşemê li Moskowê wê bicivin û çendîn mijarên henûkî li rojhilata navîn bi giştî wê gengeşe bikin. Her li gorî ku di daxuyaniyê de hatiye dûseya Sûriyê û yek ji mijarên herî giring û serekebe di civîna her du aliyan de. Hinek welatên Ewropî sizayên girtinê ji bo hejmarek efserên rejima Esed derxistine û daxwaza radestkirina wan ji welatên cîran yê Sûriyê dike. Mîna efserê pilebilind û encamderê tawanên şer li Sûriyê Cemîl Hesen. Almanya daxwaz ji hikûmeta Lubnanê kir ku yek ji berpirsên herî mezin yên rejîma Esed piştî derxistina dadweriya Almanya ya deşnameyeka girtinê derheqê wî de derxist bi sedema encamdana tawanên şer derheqê sivîlan li Sûriyê. Govara Der Spiegel belav kir ku Berlîn daxwaz ji Lubnanê kiriye ku fermandarê istixbarata Esmanî ya rejîma Esed Cemîl Hesen ku tê texmînkirin ew ji bo dermankirinê li Lubnanê radest bike. Dê gotarê hatiye ku ev cara yekemîn e ku hikûmeta Almanya bi awayekî dîplomasî lê berpirsên encamdana tawanên şer li Sûriyê ji rejîma diktatorî Esed digire. Rêveberê Tora Sûriyê ya Mafê Mirovan Fadil Abdilganî da zanîn ku ev tevgera Almanî nameyeke bihêz e ji bo çeteyên kîmawî ku ew nikarin rêzgar bibin wek amajeyekî ji bo daxwazên berdewam ji bo sizakirina berpirsên diber tawanên şer yên li Sûriyê hatine encamdan. Li gor kovarê ev daxwazname li vû tevgera El Hesen asting dike û fişarê li ser rejîma Esed zêde dike ku Yekîtiya Ewropayê li dijî wî hin tedabîran dike ji bo bidûvçûna encamderên tawanan. Herwiha sepandina sizayên aborî yên tund ku hin zilamên kar kompaniyên girêdayî rejîmê li xwe digire. Serdozgeriya Almanî daxwazeka navdewletî kirbû ji bo girtina Cemîl Hesen bi tometa encamdana tawanên li dijî mirovatiyê li Sûriyê û ev yek dê çarçoveya hemahengiyeka ewlekarî Almanî-Frensî ji bo bidûvçûna encamderên tawanên şer li Sûriyê birêve diçe. Li gor dadweriya cîhanî ya ku dihêle kesên ku yasa bin pêkirine ji derveyê xaka Sûriyê jî siza bibin. Birîndar ji welatiyên sivîl û dûbarebûna pêla koçberiyê lê gundewarê Hemayê
ji bo bombebarankirin rejîmê berdewam in. Di heftiya derbasbûyî de serdozgeriya giştî ya Fransa û Almanyayê girtina hin fermanderên istixbarata rejîma Esed ragihandin ku destê wan dê tewanên lê dijî mirovahiyê li Sûriyê de hebû. Desteyên sivîl li Idlibê daxwaz ji civaka navdewletî kirin ku parastina sivîlan bikin rejîma Esed di armanckirina navendên karûbarên sivîlan li gundewarê başûrê parêzgeha Idlibê de berdewam e ku di encam de hejmarek komkujî di her du rojên borî de hatine encamdan û destên sivîlan li parêzgeha Idlibê ew bin pêkirin şermezar kirine û daxwaz ji civaka navdewletî kirine ku wan topabaranên rejîma Esed li dijî sivîlan rawestîne û parastina wan welatiyên sivîl bike. Bi vî awayî em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em ê careke dî ser nûçeyan li bîra we bînin. Serok Barzanî li gel cîgirê Serokwezîrên Belcîka rewşa Sûriyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê gotûbêj kiro. Dilgiraniya xwe ji bo paşeroja Kurdan li Sûriyê anî ziman. Sergey Lavrov dibêje avakirina Komîta Destûrî gihiştiya qonaxa dawî û Huseyna Şeعبان jî dibêje ew nahêlin Kurd bi tena xwe birêve bibin. Tevgera siyasî ya jinên Sûrî bin pêkirinên li hember çalakvanên civaka sivîl şermezar dikin. Bimînin dixweşiyê de.